Mietet il-kantanta leġġendarja tal-mużika country Dolly Parton fl-età ta' 80 sena kawża ta' kanċer. Hija mietet f'Nashville, Tennessee, bl-aħbar tal-mewt tagħha ingħatat minn neputi Brian Seaver fuq il-mezzi soċjali. But sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents, and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens. Ma' TVM News, il-kantanta Maltija tal-mużika country Marisa D'Amato tkellmet dwar il-legat li se tħalli Dolly Parton. Mhux il-mużika country biss, tilfet jiena lija id-dinja kollha tilfet huwa dan huwa luttu internazzjonali, mhux fil-mużika country biss, huwa luttu għal-mara ġenerali. Dolly Parton kienet entrepreneur u kienet waħda mill-ftit nisa fid-dinja illi mixxej bniet imperu. U meta ngħidu bniet imperu ma bnietx imperu mużikali, imma bniet imperu ta' fiduċja, imperu li il-legat tagħha ma jistax jaqfaw. Fil-fatt Dolly Parton għad tittifqati li tinfetaħ il-mużew tagħha, ħadd tinfetaħ il-hotel tagħha di Solitaire, hija ħajja mimlija kuluri. Madwar id-dinja eluf ta' artisti fosthom dawk leġġendarji esprimew id-dieqa tagħhom għall-mewt ta' Dolly Parton, fosthom Miley Cyrus li kienet il-filjozza ta' Dolly, Taylor Swift, Oprah Winfrey u Elton John. Il-President Amerikan Donald Trump ordna biex il-bnadar jittellaw mezzasta biex iselmu lil din il-kantanta leġġendarja. Dolly Parton kienet leġġenda tal-mużika country fejn bijat aktar minn 100 miljun diska madwar id-dinja u kitbet aktar minn 3000 kanzunetta fil-karriera tagħha li damet għaddejja għal madwar 60 sena. Parton twildet f'Locust Ridge, Tennessee, l-Istati Uniti. Fit-tfulija trabbit fi stat ta' faqar u kienet ir-raba' wilt fost 12. Fost l-akbar hits tagħha kienu Jolene u 9 to 5. Parton kienet għamlet ukoll suċċess fil-films, fosthom fil-film 9 to 5 u Street Magnolias. Ir-raġel ta' Dolly, Carl, miet is-sena li għaddiet. Fuq talba tal-kantanta stess, il-funeral tagħha se jkun wieħed privat u minflok fjuri xtaqet li n-nies jagħtu fondi għall missjoni tagħha Imagination Library bitqassim b'xejn ta' kodba għat-tfal.